megalayapost.news. Abang Iwan nang ne bang ya kun dalai ingin nom kendan din hadu bangin yo nak kijok ai bang ingin kelan ya bang ne ai bekas nam kan plain rai kajaka kebuta kadai bangsa kakendau ke siap kadai bangsa kun trai muluk Naduk kipai ba nong song snong kalap pengap kinong elam ke FKGP bat ke KSU na West Gentiles tagasngi kelalit sendan bentang ya ka jingtei ka Assam bat phutru napang ya kitan riding palawan bentung ciki jaka bahap ba uput usam ke Jalan Meghalaya ha West Gentiles district kene ka jing penibor kipai ba nong song snong kalap pengap bat kinong elam seng ba kuntup ya ka KSU bat FKGP na West Gentiles kadai hadin ba kilabitat pelat haro ka jingwan thombor bat lun jubor ya ka jaka ka Meghalaya da ka bawan sna ya ki jingtei bat wan thungru ya kitan riding ciki jaka bahap jong ka Jalan Meghalaya kumbalai thu da kinong elam ka FKGP bat KSU na West Gentiles ha ka jing elam uba marhok kanti marbo presiden ka FKGP West Gentiles bat usamla light person krem presiden KSU West Gentiles kilai thu bagi pulit ka Assam krem jing mapsu ya ki kintai ki kena hakte ka jingja kilasiat ki tiargas ban pensat khmat iki pajba rengkat kinong elam seng ki balalik bantang ya kate ki jingtei bat ban phut ru ki tan riding balawan thung jubor da ka Assam hau put usam jong Meghalaya kite kinong elam ka KSU bat FKGP kilam hamjur ru bakinam ailat dalelei ya ka sarkar Assam bakan suan klun jubor ya ki jaka Meghalaya bat kum kaseng kindon rekat bagi pajba kalam pengap wala dahap banyat da kano lenti banyada ela ka khendo ka siam Ani gini nong sang nong jangan pengap tengi ro dai kumba kren presiden ke SU ni da support ki tenang barbataga pila i ben juga untuk pot juga Assam gi kontem kita ngi tak beses jaga sarkar Assam bakim dai ban untuk pot ni me bak gi jo gi tentu ya ga sarkar jong i ban pembek loy na ni ga Wan nang ne balai jing sam ya kasih nama pengap maka benta kena kijingwan untuk put jong ke Assam bat kilawan kena ke put hanya put sam ya kasih nama pengap bendai ke put sam buat hap wan masna de an kini kijakan marun suan nang ne ngata mau bang bang yo ban yai kali nakam sok nang kini kijaka kum di pradok prasnam kum trai di jaka jung trai muluk andre menta pada kilawan Kentur syaduk sing niki jaka maka benta ban kap trai kan niki jaka dai nakaliang jongi ngilawan bertemi da kabor rangkat di trai sinong ngila jenrat iki niki cingkung jingtep ngila jenrat iki niki iyeng kisam gi bagi sinabe ain pada ka cukupor kadon ru ka jingiale mene mestep ahaswa bangin poeng na gila siap bagi tergas dai nakaliang jongi iklem kan randen abang Iwan nang ne ban ya khun dalai ingin nom kan randen hadu bangin yo nak kijok ai bang ingin kelan ya bang ne ai bekas nam kan plain right kajaka kebuta kadai bangsa kakendau ke siap kadai bangsa kun trai muluk nak kalian KSU ka phak ka ruwa ka besai ya ka sarkar nada kamla ban penbak yung ya kena ke jing ya kena dang ne ya ajia ba kuai ka singi kan poi ke jing ya kena shadow put bangiro kum ka jai benreu ngiram shop clicking ina mino pangin le la ka jong kamram nak benta pansingan kari ban ka jai benreu ko jongi nak kalian KSU ka ruwa ka besai dalai ingin nom ibanya ki prada prasman jongi Iwan nang ne na benta ban ya challenge Bania penibor, handrai ba, nakliang ki pulit Assam, kita ki kaput, ki siat ki kuli, ki siat ki tergas, man penting yang ni, handrai nakliang jungi, ni namrek, ni namteng, ai bangin kelan, ai bekas nam kan play madan, kami sem yale, kanam du, wala kamet jungi kan yam, mereka sem jungi kan em nama taman yale, nama tak ribet, kecai berriu ko juma. megalayapost.news